Tengah isi bayi tu driver jeng ipa kan isuan but bejeng ikat cakap bangilet lada pi isi ru pinlek kumno kan habala de pak kenang da ipa jeng pihi topin onglang seingan lek kumno bangan lat nakan ni henry te tang panelet kai bat kipar lok ru ngalas ngeu lek ran namar la syai ki bru kan seong ba utu di ulok jonga bandolong kumne te ya kata le ngilate lupa oh ngan sulek kumne ap ngan cium ngak mobile jeng ipa mah pimut ban kol ya no em ngemut ban kol itu i driver nomor 4 tip i nomor jonga bet yo yo usung itu ya keso jeng pi Halo? Halo. Udah nomor company try ni. Halo. Kenapa company? Kenapa company asal kayu nomor na gawan phone nga. Halo, company Arsar. Hai, pidang la you. Oh. Ngatang sum. Pidai mana? Ngade Iros. Iros ayo ita. Bar pidon kami na. Ngadon kami pikan. Kumna pidon kami nga, habang kami tu ya pi. Pi bakalan nomor rai. Buna. Balai, ila bu na. Hoit ken, ap nan sakol biang aku ikasni.
Balai, pim satu habang orang bakalan baru. Day bang nga bakla ng bar, nga itu da nga iaphi. Day iba jabloy, Menero nga dang yu ite iaphi ba pisyong kalilang bad itu yu iba bas nga. Habang kumta, pidon ka mayu piwan phone niya nga. Nga syukwa ba ni kran bat pi? Kumno ken pi kwa ban kran niya nga haba. Ngai pi tang itu ro nga pad itu. Pinsa itu kanya kawi kasngi. Kong, nga tengam dan porban iya kran bat pi na marba nga dang bun kam. Nga tiba pi bun kam, Henry lada pi pelait por ban ekran bat ngatang si minit na kasi ngiro kat no nga so kuman sim. Toh, nga sa pelat por kental lagi kentaro. Hey, saya call bat malak kat email. Bye. Iswa idon hayeng? Hoi jida. Ni je smart pi te mo. Smart che nga syukliap tang kini kijan. Piwan sene? Hai. Kalau long kumlo ko tu ga kam sen ba pikol yu. Kalau sedang ya je. Bat menir ngadang sidap kol yu. Ngalak yo ban ekran syukentin arkentin. Usutu ne em ka surjong pi. Bat ngaruk ngalak ko tip AA. Oh, ap mo ngan kol biang mentah. Kam sengosh ngante dadan lang bat pi. Halo.